Poštovanje, Valter ovdje. Dobrodošli na moj kanal. Danas radimo crni brodet od sipa. Evo što nam treba za to jelo. Prije svega treba nam sipa. Ja sam ovdje prikazao jedno, ali imam ih više, oko 1,5 kg. Treba nam dobro bijelo vino. Hej, ne mora baš biti dobro. Treba nam peršin, treba nam pasirana rajčica, sol, češnjak, papar, 2 glavice luka i treba nam maslinovo ulje, domaće ako imate. Kapulu češnjak smo čistili. Kapulu narežemo na sitne kockice, kao i za svako drugo šugo, jel? Kapulu smo narezali, češnjak smo usitnili. I sad ćemo peršin narezati na sitno, da nam bude spremno za kasnije. Sipu smo isto očistili, evo to otprilike tako izgleda. Krakovi su tu, glava sve skupa ovdje. I u ovoj maloj torbici je crnilo od sipe, koje će nam trebati za kasnije. Sipu nasjećemo na sitne kockice. Ne mora baš jako sitno, može i malo veće trakice ili... Evo ovako. Ma jel to Anton opet zvoni? Svaka čast. Dodamo maslinovoga ulja. Na zagrijano maslinovo ulje bacamo sitno narezani luk, kapulu. Treba dobro da se zdinsta. Kad se kapula dobro zdinstala, ubacimo češnjak i poslije toga odmah dodamo sipe. Sipe dobro prepržimo. E sad, dodajemo crnilo. Pogledajte koliko malo ću staviti. Doslovce jednu kap. To je dovoljno da nam cijeli brodet bude potpuno crn. Pogledajte kako to izgleda. Posolimo, popaprimo. I mora dobro da se potfriga. Kad nam je jelo potfrigano, dodamo malo pelata. Promiješamo. Da se sve skupa sjedini. I nedugo zatim dodamo deci bijeloga vina. Kako lijepo miriši. Vino uvijek da poseban gušt. Kad se to malo sve skupa potfrigalo, nalijemo vode. Kad zakuha, smanjimo vatru i pustimo da kuha. Da se voda reducira. Evo, voda se reducirala dosta. Pred kraj dodamo peršin, koji smo prije dobro sitno narezali. I brodet nam je gotov. To tako izgleda. Serviramo uz palentu, a vi možete sa rižom, ja sam uz palentu. A ništa, šta nam drugo preostaje nego da jedemo. Njam, 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 njam. Dobar tek.